byagizwe ibanga kenshi ariko kuri inshuro bifite kuba bigiye kumenyekana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga akomeje kuzamuka amakuru avuga urukundo rw'umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda bayita Police FC ndetse n'umu DJ ukomeye cyane hano mu Rwanda umenyereye mu kuvangavanga imiziki mu bitaramo bigiye bikomakomeye ndetse no mu mikino y'umupira w'amaguru kuko naho agenda atumirwa ngo afashe gususurutsa abitabiriye iyi mikino baba ari imbaga nyamwinshi. Ni umukinnyi uvuye hanze y'u Rwanda bamwita Byiringiro Lage, ni umukinnyi w'ikipe ya Polisi magingo aya ngaya wavuye mu gihugu cya Sweden mu ikipe ya Sandvikens if yavuye mu ikipe ya PLFC yerekeje ariko magingo yanga akaza kuza kuba agaruka aje mu ikipe ya Police FC. Aravuga mu rukundo rero n'umu DJ ukomeye hano mu Rwanda yitwa DJ Crash. Abasanzwe bakurikira iby'imyidagaduro uyu mu DJ baramuzi cyane kuko bamwumva kenshi. Iyi ngiyi bayita Iragwa Info, nizere ko wamaze gukanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe buri munsi. Nimba utarayikanda icyo nakubwira ati kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri gihe mu biganiro byacu bya buri munsi kuri YouTube channel yacu. Ndagushimiye cyane wowe rero wamaze kuyikanda, uri umuntu w'ingenzi cyane. Reka twinjire muri iyi nkuru y'uwitwa Byiringiro Lage nyuma yo gushinjwa amadeni na bagenzi be bivuga ko yamaze bagenzi be abambura. Byatangajwe n'umunyamakuru witwa Ngabo Ruben, icyo kivaho kuko byavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Icyo kivaho none magingo aya ngaya ikigezweho ni urukundo rw'ibanga hagati y'uyu mukinnyi witwa DJ Crash. Uyu mukinnyi witwa Byiringiro Lage byagenze bite kugira ngo abe yisanze aha magingo aya ngaya? Mu ntangiriro y'imikino yo kwishyura ikipe ya Police FC yagiye ku isoko ry'igura n'igurisha hano mu Rwanda maze yitabaza uyu nguyu witwa Byiringiro Lage wari umaze gusezererwa n'ikipe ya Sandvikens if yo mu gihugu cya Sweden. Uyu Byiringiro Lage mu kuza kwe yasize umuryango we ugizwe n'umugore n'umwana mu gihugu cya Sweden, yizana hano wenyine mu Rwanda. Ubwo yageraga hano mu Rwanda byaje kuba bisa nk'ibimugora mu ntangiriro z'ubuzima kwiyinstara n'ibiki byose, ariko uyu mukinnyi byaje kugenda bikunda uko iminsi yagiye itandukana. Uyu mukinnyi w'inshuti y'akadasohoka y'umunyamakuru witwa Biganiro Anta wakoze kuri Radio 10 akaza kuyivamo yerekeza hanze y'u Rwanda magingo yanga bivuga ko ahagaze mu bijyanye no kugura no kugurisha abakinnyi, ameze nk'umu manager ahuza abakinnyi n'amakipe. Uyu munyamakuru wahoze akorera Radio 10 ndetse n'ikinyamakuru cya TV10 Ladies ukaba n'inshuti y'akadasohoka y'umukinnyi witwa Byiringiro Lage kuko bigenda bigaragara bagenda babana mu ma live menshi agiye atandukanye ya Instagram. Uyu mukinnyi witwa Byiringiro Lage rero hanze y'ikibuga byaje kuvuga ko atoroshye namba, byaje kubavuga ko ahararanye n'umu DJ witwa DJ Crash. Uyu mu DJ Crash rero baje guhararana bigeze naho magingo yanga bivuga ko uyu mu DJ yaba twite inda y'uyu mukinnyi witwa Byiringiro Lage. Abenshi bakagenda bavuga ko yabahemukiye umugore yasize muri Sweden bari bavanye mu Rwanda bafitanye urukundo rugaragara ko rukomeye. Byiringiro Lage ukomeje kuvugwa hanze y'ikibuga cyane nyuma y'uko witwa Ngabo Ruben atangaje iby'amadeni abereyemo bagenzi be. Byiringiro Lage nta kintu na kimwe arifuza kuvuga kuri ibi ngibi. Uwitwa DJ Crash nawe abamubaza kuri ibi ngibi agenda ataruka avuga ko ntacyo yifuza kubitangazaho, nyamara abakurikiranira hafi iby'amakuru yaba ngaba bivuga ko iyi nkuru yaba ari impamo. Uyu Byiringiro Lage yaba ari mu rukundo rw'ibanga n'uwitwa DJ Crash, nyamara DJ Crash abizi neza ko afite umudamu, ntacyo yigeze yitaho kabisa. Bivugwa ko rero baba mgiye kuba bakibaruka bivuga ko uyu mu DJ Crash nawe yaba atwite inda y'uwitwa Byiringiro Lage. Reka tubitege amaso turebe amaherezo y'ibi ngibi bivugwa kuri rutayizamu y'ikipe y'igihugu Amavubi akabana rutayizamu y'ikipe ya Polisi uca ku mpande, turebe iherezo ry'ibi ngibi avugwaho. Ibayita Iragwa Info, nimba utarankandira subscribe ibuka gukanda subscribe, nimba arayikanze cyane n'iby'agaciro, nimba arayikanze ni byiza cyane. Reka dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha, turaza kuba tuzamura n'izindi nkuru ziri kugenda zivugwa mu bijyanye na siporo ndetse n'imyidagaduro. Wakoze cyane kuniza umwanya wawe no kubana nanjye, reka dusubire ubutaha. Iyi ngiyi yari Iragwa Info, reka twongere duhuze ubutaha. Ciao ciao.